البنطلون كله لو انا صفصفت معايا على 148 المقاسات اللي انا خدتها اللي هي دوران اكبر حجم 120 وحطيت 8 اساسي وحطيت 20 سم اساسي لو القماش ما فيهوش اي مط او انا حابه ان انا يبقى واسع ما يبقاش ضيق. تمام كده؟ يعني هيصفصف معايا كل المقاسات دي على 148 يعني تقريبا متر ونص. يبقى انا معايا متر ونص، الراجل اصلي متر 2 ونص. تمام؟ الطول معايا الصافي بتاعي النهائي كام؟ 117 خليت منهم 105 اساسي بتاع البنطلون لحد العضمايه وحطيت 12 سم للاستك. تمام كده؟ يبقى صافي معايا على كام؟ 117. يبقى انا معايا متر ونص في 117. هقفل كده على 2 عندي الامام وعندي الخلف. تمام كده؟ وهرجع اقفل على 2 تاني. يبقى انا قفلت على كام؟ على 4. عندي اتجاه مفتوح وعندي اتجاه مقفول. اول حاجه بعملها انا خلاص كل ده كده 117 بشيل 12 سم بتاعت ايه؟ الاستك. ماليش دعوه بيه، ماليش دعوه بالاستك. خلاص كده الاستك لغيته اهو. بقسم ده كده على 3. ال 105 بقسمهم على كام؟ على 3. ادي 35 سم وادي 35 سم وادي 35 سم. اول 35 سم ده الحجر، اول 35 سم ده الحجر واللي تحت ده الرجل. هقيس دوران الرجل من تحت اداني 35 سم او انا عايزاه واسع من تحت يبقى 35 سم على الاثنين. طب ليه على الاثنين؟ عشان دي رجل على الاثنين ودي رجل على الاثنين، فانا كده هقسم على الاثنين. على الاثنين هيديني كام؟ 17 ووسع 35. على الاثنين هيديني 17 ادي 17 ونص. تمام؟ هنعيد تاني بس ثانيه بس نخلص. وادي 4 سم خياطه. تمام كده؟ هبدا كده اطلع خط مستقيم لحد اول خط. تمام؟ وارجع هنا ابدا اميل كده معايا واحده واحده لحد ايه؟ الدوران الاخير ده. تمام؟ لو للكبار زي ما احنا قلنا من 5 سم. تمام؟ وهقفل خط مستقيم كده وهاخد الزاويه بس من هنا. ايوه الزاويه دي ما انا هقول لك لو للاطفال 2 سم. لو الزاويه دي هطلع منها 3 سم كده وهقوم قافله الزاويه بتاعتي. تمام؟ اجي هنا عشان اقص، هاجي هنا عشان اقص البنطلون اعمل كده من اول هنا كده، اقوم عامله كده. اول حاجه الزاويه بتاعتي كده اهو. تمام؟ تاني حاجه الزاويه بتاعتي كده. تمام كده؟ انا فتحت معايا كده. هل كده واضح اي حاجه؟ مش باين اي حاجه. اعمل ايه؟ من الجوز ده كده هقفل كل ده خياطه ومن الجوز ده هقفل كل ده خياطه. هقفل كده خياطه الناحيه التانيه نفس الطريقه. تمام كده؟ انا قفلت خياطه من ناحيتين. اعمل كده كده اداني البطل. تمام؟ هنعيد تاني. اوكي؟